Wei usamla nakasnong kadhor ulangan haka apot pansya atok sya syukur pisa haka kenhun kinong terwa ay ramlun ha Facebook kabalatip kerteng kum ka Bajaj Finance Loan Company udai usamla udai batip kerteng kum syembor lang singkli haka bakat kum gajingi ujung u laong bakate kelaja khatlai tere uyayong haka baulai i baka Bajaj Finance Loan Company ka terwa ban ay loan haka rensan social media jong ka Facebook kum ta udai usamla da ka jingjin surmen sim ula apply ke ka loan ha ka baula ai kerteng yeladi bat phone number na ka benda ban oram na ka company habula deb an pendab ik jindan kambaro hadin ka tu ka ne kenta ladan ki ba phone yu bat ki balakili bahadu ka nu kwa ban shimram ha ka bau te samla ula jubab shiki blada kila on shimram kumba shilak bat kila kulari u bakin sa aya u kata shilak rishwa kata kila pani u ikot kisla ki badan kam ki bakon tu yu Aadhaar Epic pan card bat account number te ha kasi khatlai tarik ngam bakala ha kata si ba kadon gawe company ba te ha kata si nga kum i ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply yang ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te hadin kum ba kum tohi kum arkanta lai kanta jula call na yang te kila call te la kila kili yang ki ong ba pikwa ban simlun te ngong nakwa te kano pikwa ki ong ta te nakaliang jonga ngong ngade ba la ai silak na te ki ong to yo bek ki ong ta te dala ong akunta kamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam Aadhaar don kam Epic don kam pan card pat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ni la dep verify ki dokumen jong pi te nang ta ki ong ba ni la dep verify te nakaliang jong pi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jong pi fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aspak sanpo kata dia fast payment tenang ta dala dep nang ta jong nyala dep verify ya kaneru te sak ka we pidang hab le kata kalong ka insurance saving kyong ka insurance saving te dala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 paspak 10 dengka te kata ru wala dep te hadin nang ta la dep kata kamut kisaong pihak le saka GST payment for the government kyong ta te hang ta ngala kan dibendriu no baong ba kane kan la de scam namar ngala sung tu ba kumno ubreu ba ailun un dawa pisa biang nanga ba simlun te hang ta ki ngasa kan dibendriu no ngasa ong ba kane kan la de scam ngayo na ka Facebook kalong advertisement na Facebook da kasumi be spam tu te ngaku apply no ken panyo menya keren batau breu mingkong ukol tawe marsin kol ngau tau ong ukol lejong tau sam number te ngasim dala sim wong pihak ban keren yo brand manager kun sabatai pi ka ba pihak ban le wong ta Bajaj Finance Loans nah kalian jonga ngala IFR ka Karsauterik lai baje ngam try lai baje hapo patakma police station nah kalian ki pulit ki ong ba kani kala de kaba syam bunsin bat kalong ru ba hi bantuat ini jajbreu nomor ki ong ba kini jajbreu kunde banajan kide banajengai dong ta te nak kaliang jonga hakbede batne kam kalalong ka kam ka ba sajaman kapor ngai ba te hangahi merwe ngasngo ba bandong ban penrap ba ki pulit ki haban sim khia bhai kene kam namar ba kene kam kala sajaman kapor namar kum kene jinja jonga le kalong ka pasuk ba bantuat ini jajbreu namar ladon bat kadur jongu ladon bat nambar ban bayok ban yakol berart saunta tahi ko be ka chance ba na matai kulit lada sim khia ya kan di rekam